Ninkwakira mu program y'ebyamagara osibireje ndicho butunji charity omuhereza wa program eji kandi buri kubanza kurgasha ishatu n'icweka zo mwabazyo mpaka shahina tuba twina abakugu omunshongezwa tene by'amagara okutushoborera ito akubasa kwata okubasa kusigara twine amagara maronji bweno mwabazyo ogu twino uturukweta nutritionist ogwe naba natwero mbyendya okurire ryo no manyana kwe nkuretera either waba malnourished ninga waba overweight ninga waza ukaguma no kunganya ndwara zitari zimwe na zimwe abo kugira ngo bunde mirire yawe warire ryo wabura direction so kuturebera ndiko mukira kaka Christmas season eji no manyana turya twebwa ne twazarirwe so we were like twine quantify munongo kwasa kurebeka twayitebeka nisa tuta abo Christmas eji twarya tuta kugira ngo tutakarire ryo munho twahika omu season eyamazarwaga mukama with Kristo eyimpura nibeta Christmas abandi bakajeto kurisa mani nahabwo echo twine nutritionist nyine nza kumweta doctor okwanye byo manyirire Dr. Davis Nkunda okuruga omu Doctors Case Medicals omururu kunjiri okutuganira okutine kwantwe twaza omukira kaka Christmas ombukwatirine na nemirire yitu mbwene ntarukushisha kire kitu munyikirize mwakire ayongere kutoyanjurira okuyaho nimbisi yanga bakazire health products nibo bakufita musente kugira ngo program ejegumeho so nanebyo kunywa byabo nebirungi nibafa mu Uganda okugira ngo nawagire amagara maronji bishango muza supermarkets na namaduka gona omwihanga kanyakire Dr. Davis Nkunda ayongere kweyanjurira nabwanyuma turebe Christmas eji twenda kutanaka twenda kwirukana gambo kebyo ntwenda kuguma mu stari nkenga mayeri genda Dr. Davis nakwakira we bari mnonga Sister Charity amazina di Nkunda Davis kandi di nutritionist wari Doctors Case Clinic muri Rukunjiri rizoba zagamba ahamuramwa gwo kwerebera kurabira umbyo kurya nko kuwakigamba itwenka Doctors Case Clinic twika umbwire bwa nohiri ninga Christmas nangwa twongera no gure mbazi yo kwirukana yo kuyamba abantu yo kutambira okutaraka yo kugira ngo nangwa nabashukaye na emibazi tukoraki byongera mu abantu manyango ubwirobo abantu abingi mbaza kugenda bashisha amagara gabo bagurya kubi kandi batakwerinda jimwenu cyo cyandeta kugira ngo mbabure ubundi iyo bikacendera umugabito abari mnonga hatito kubukuhika Christmas actually mbikutandukana nebero za bernavina ubitunje bacaterera uko nuturya ebyenda nturya ha Christmas Eve ndena no mukasheshe korwo kuba kebera 25 breakfast turi kutebeka nsant twine mugati twine senene twine akatogo twine amawuwa twine nangabo hatana batabona kapoka nebintu binje kuba tweteka tekire koresa aha Christmas mbwenda nisha bango tutangazeyo turye tunywe tubyame tugwarane mpika stakire twakahikamu ninga twine procedure twine kwani followinga warden Christmas tinkwendo tsere yes we bari mnonge kibuze echo kubanza covid kantandike na covid eji etwegise ibintu byinshi etwegise ngo twaguma twagenda kwetwara ukashanga ngo tuwayirindaje umbere gwawe tuwagurize byo kurya byine ebikirisa nohendera ushishikire ningashi urwire haza uhendere nakaseta kuwa washisho munohiri wakoraki washuba wakaronda wakoka kato mu byamagara bukuba nebyo mutana echo kubanza ninza gamba byo kurya ningashi ebyo kurya bikurinda umubiri ubwirobu tuyanangiza abantu ngo mweyongera na munonga kurya za fruits ningashi bijuma hamwe na vegetables ningashi iki tukwete mboga zirikwiragura okay ziteze kifirike zirikwiragura so umuko kujya mongereje aho kubaka koko kakiroho kana kaka koko kuzaka maramani cyetaga ngo ebyo byo kurya tutabinagirira tubiriye haza nyesya bituyambe kugira ngo no munohire twancemererwa
omuntu utakakwatwa covid ningashi okakwata oburwire obwindi okahendera kandi bo mbashemerire wakora ki warugama. Yes. Ebyokurya ebindi za fruits ningashi ebijuma ebinagambaho tugira ngu obikamuremu juice omuntu wakubire noreba omunohire obwire obwingi abantu bagenda balina akasente kabo omwe agure kureti y'amarwa ondijo mukaye yagwejya munyenda musoda yonka agura soda zijuzaho haza nkitwe nk'abashaho by'ebyokurya tugira ngu reka eginohire beyo mutana reka tugure ebijuma haza tugure ebijuma bitari by'omuringo gumwe na gumwe za beetroot tugure indimu emicungwa tuineyo obutunda haza kuturabigure tubikamuremu juice tuhe mu ishande eshande mbwene wakireta gisita so ko kuyamweje shande tumanya ngu no twaba twanywe shande egi ningasho twaba turi munohiri amagara gitu twaguma tugize ki tugarinzire tukurisa ningasho tukuriye ebyokurya ebi ebyokurya bindi of course no mawo munohiro omuntu kamuzibira kurya ki inyama nakireba tukamuzibira kurya inyama kuonga inyama egi ekyo kubanza n'icyo kugira ngo tucendeze ahanyama yiturariye ahanohiri iyo munohiri yaba nobeno bagira ngo nohiri no kurya inyama tikumanza ngo tugirye omu wiki ibiri zone za ningashi umusande yone yanohiri uri kurya inyama unashinto kuza kubaruka Davis ito witu tukatugiriya kiro kikuru aho tukurinda atwanja ngo ndagisya muje so ekyo cyo ntukireba ati na munonga nko mukarija yitu ningashi to abafereka ntabwo n'abanyangwe n'abakiga tubura ntumanyangwe nyama utagirira nohiri netakora ki netanura konka enyama ntugiriya tuta ningashi kugiriya nohiri ikintu cyakubire kiri ikintu kibe munonga n'ikintu kirungi kandi ntituyamba kugira ngo tushemere n'amakagito konka itwe nk'abakugu tugira ngo enyama ejo kuba ntugimanyangwe yina kabi kandi akabi kayo karuga omukiyajo kibi ikiyajo kibi na muno umwe wayoze sohani yawe namba wayeza kugirira akanyama kawe umwazo bakakugira ngo Davis ninga charity tuwa tushemezera izuba katukomora mu gukoze ibintu obitebye no kubeso ane ejo nere cyashigumire umwe noine kufutamu namani ngo teka mizo ryo gesa mizga kusia so ece charge ejo nje tukuba ntwirinda na muno itwe abakuba babura abantu tujya mu mukerinde na muno muntu wo kubarurira ishukari wine pressure wine endwire nangwa neza umutima tugira ngo ishashaju tuciya ningashe nyama tugitakagiriya munonga umunohiri so obwingi bwayo ntuza kugiriya bata ubwo umuntu aza kumugira ngo utakagiriya munonga kandi ayebuze numanyisa ki ngiriye izuba rimwe ngiriye cyamisha nayo nke yanohiri ni san byanje bibiri byijwire rero ndujyeho so umuryebyo tugira ngo enyama yitu nogiriya nkaburije konke cyamani tugira ngo akakashaje tugira ngo tukacendeze katakaza mu mubiri icyo kubanza kugira ngo utakagitekero banzo wakora ki wagikarira wagira byakaro kugira ngo cyendeze kakashaju turi kumwe dene kindi tugire ngo ugure nyama etini cyashaju kingi ko icyo cyashaju kingi kiza kuretera amagara mabi munohireji kandi ushange utashimirwa nk'abandi bacishareho bakisagaze niyo bambe the other red meat yo icyo cyo municyo kana bakashaju kabe kare kaki okay then red meat eji of course wagirizo barimo tokuza kugira ngo manya bashaho bakanzibira mutakariye nyama mutakagira ki tugira ngo urye nkaburijo urye nko muntu hata hebifi bibiri mazima toka izo batari kugenda no utariye nyama no wariye nyama ngabandi so urye ebifi bibiri na muno ngati nkaba kubabarwire shukari pressure kugira ngo utakagiriya nogiriya konka uyikwebarira then ekindi na muno ekikuba ntugira ngo obundi washanga enyama hamwe ati nkabarire ba shukari abarire ba pressure n'abazibihiro n'abashiba bagize ngo mucendeza wingi wazo so no asakoze byo kurya bindi haze bikubaza gukora nk'enyama yito mugadwine y'abana tubakurya ki tubakurya nyama onka no iri kwe kwija nawe akora ki
ashemeraho kuba hari ibyo kurya bindi byakubasa gukora nk'enyama twine ekyenyanja ekyenyanja ni kirungi munonga twine enkoko haza ebishaju byabyo ningashi okubirya tukakureetera kizibu nk'okuba wagira ki okuba yarya enyama aho ntiwakwizerana n'obume omwami Davis obume enkoko hamwe naho kuraba kuriya enyuma nanka nituza kwagamba so ebyo nabyo nibituyamba haza niwe nimushemererwa akuba n'uwo waraba mugyo omunohire then hari ebishaju bibyo bindi ebinkuza kugambaho za butezi hamwe n'amajuta gukusikisa ebyo bintu nabyo nibirungi kwonka wabikozesa omu bwingi kandi noyendera ogizire ki oshishire ekishaju nikirungi omu magara tukyenda kwonka nitwenda omu bwingi ningashi omukaki omwengashi obwingi bwabo bwo buri butakakanya okay aho kuba ekishaju otakiriire mu mubiri naho noza kushanga wafuna deficiency ningashi omubiri gwabanja okay so ntugira ngu reka tukozese ka buto kakye wanosiika ebihimba byawe ningashi enkoko wanogiteeka already ine ki ekishaju so tukwetagisa ngu hanoze kukora ki uze kugisiika kwongeramu ekindi kishaju kukikanyiza omu mubiri na munonga omu bwire obu ijuka bamwe noza kushanga nagirya bulizo so oshanga ekishaju kyakanya omu mubiri nyensa kare omu wiiki esande yaza kuba yanohire oshange tukwine doctor's case tumwe nitujanjaba ki tujanjaba omutima nitujanjaba nitugyezamu kwihamu ekishaju eky'omu mubiri so reka tukozese ebyokurya ebyo then ekindi eki nakubaasa kugambaho na muno gw'omuranga twijire nituguteera kugira ngu abantu bakozese ebyokurya ebikureeta amaani haza ebikuba bitashekwire bambe ebikuba bishekwirwe n'akashushu kabyo okay washanga kandi kugerezerezaho nk'akahunga twine akahunga number 1 twine number 2 twine number 3 haza number 1 naho kuba kashekwire kihireho akashushu katariho saka akashushu aka kiine ebiriisa bingi so omuntu kwakukiyaho kyamanyisa ngu ekiriisa kyasigara omunda n'ekya shukaari kyonka omwana oriyo nogira ngu turye ekyangu bakireba so ekyangu tinkugira ngu of course hariho hamwe nagira ngu nohirindirwa kurya akahunga kawe okay hamwe noza kushanga akaro kasisize hamwe nagira ngu nyo niza kumara n'esande ntakukora kwonka wamara esande utakukora orimu nogira ki norya haza orimu norya akahunga kagizire ki akashuubwire so oshanga ngu iwe wayeta risk ningashi omubiri gwawe waguta akazibu ningashi akabi kugira ngu sande egi yaza kuba ningashi mu sande ibiri tuba tukwine doctor's case orimu nokora ki orimu noraguza okay hati nabyo nindeeba kwahikaje okusiika eza oils ezi turikukoresa akiira nk'akaitwe nitugura akadomora aha shopping list yitu akadomora ka buto nikaba kariho ninga akadomora ka kyona ekitwenda kusiikisa dodo emboga ezikwiragura ninza kusiikamu cabbage nayo nosha n'emboga zikwiragura nazo nitusiikamu entura hati tukega kuzisiika nazo nitusiika tutahariya then osiika enyama then osiika aho tinkumanya nyine quantity y'enshimwe kwa ninkoresa omu kubisiika ninga siikeho kimwe then ekindi nkireke akaburi kimwe ninda twakisiika webare munonga sidajarite ekibuzo ekiwabuza nangwa nikikuru ekyokubanza buteegi eitugamba buto wagigura buteegi nekira kushishikara kandi buto eri reactive munonga neshishikara wagisigaye igwire wagifundura okasigaye efundwire ne reacting na environment so oshanga yashishikara umwe yahinduka nakara okay umwe noza kushanga abasigazi bitu nimeshe abana bitu nibasiba bakurya za chapati naki konka wazayo kugura chapati ejo umwe nyo ninjira kuziya konka ninzayo mbwanza ndeba buteyi bamazikisa umwe neri umukamuka cupa kakwera so gireba waza kugireba warekara yahinduke tari yaburijo umanye ngo igibute kozire ki ifire muneza kushishira amagaraga mwana chapati ze kusiga ningashe byo kusiga usanga byiragura okay so bute nungi no kugira ngo wagigura mu supermarket kuwija wakora akantu kakina ngo wakora ki
akantu kake nimanyisa akafundikizo okay ningasha akajiko wasikiza okay akajiko ndikugira kuketa teaspoon ngashaka kashukari akaki okay so waweza kujikosa ufundikire uriho bwiro bwingi buteze zikukira kushishikara mbaziretera umudomora ningasho mbintu uyo takubaza kugireba biri opaque bitakureberwamo so ekigendo nacyo kugira ngo itakashishikara kuba n'umushana gwonkana gukora ki gugishisha so ryo butwaweza kugigura waweza kugikosa nofundikira okay uteka hari then ekindi cyo wabuza nicyo kugira ngo nsike buri kimwe so ekintu ekyo harebirisa ebikugendera mu kashaju cyamanyisa ngo nariya green zanjye zazirimo cyo kirisa muri ebyo niyo twinemo vitamin A twinemo vitamin D no vitamin K na E muri ezo vitamin zezo zikaza mu mushagama ingaje zikaruga mu cyenda zikaza mu mushagama zitine kashaju okay so hari ebyo kurya bitine kashaju cyamanyisa ngo iyo kirisa tukuza kukibake tarakitungi okay so ncyo kugira ngo orumwe waba uri kurya ibyo kurya either n'umuryango kose ibyo kurya bikuba binimo akashaju ako umurye ibyo twinemo ibinyobwa twinemo nangwa na avocado okay so mwaba kureta buto kureta buto kasika sakoze ibyo kurya kuba binimo akashaju so nikaza kuyama kugira ngo yebiriza wakora ki wabibona haza umugashu gwabi wagureba aha mubiri gwawe then ikindi nicyo kugira ngo wabo sikire kandi renguka uyinenge imboga zawe nambwa wabo mwetu wabo nakava kedo umwe washanga umusiri ningasho mu kititi bukagiremo adukane bazisera unagira ngo kangure kabuta ka 10 batakusera akidi ya 5 ngoreji injiruje so kuba akagura cyamanyisa ngo wayeta ahacubye cyo kugira ngo karebere ningasho urebe ngo wayepemera mubiro benje abantu kubakurije irwara twabagira ngo ecyo kirugeho butogirugeho ecamani nicyo kugira ngo umuntu natakumanye ikipime cyarakoreje so na wamugira ngo roko giriye naza kendera kozireke haririre ryatira buto naye no bugwakurizo kukunani gambira utagifundikire utagizire kineshishikara so ushanga umuntu kandi yaraho kibafuna indwarezo bamwakitare mbagikosa n'emirundi ebiri asikisa amandazi then aceza garuka baniyo yasikisa aho naho shami so ushange buto kandi yazgendo magara gitu yatishira munonge emisi yido nejisha shanga umuntu omwiro womisho yarwara indwire ezikweta disorders ningashi za pressure shukari hamwe na n'iz'umutima okay so muri echo abantu nosika konkano kosaka jiko haza buto yarugure buto nungi waweza kunako jibika atari mushana ugifundikire haza nyinsa noza kureba warabo munohiri ushemeriwe wasika green zicamanza mukabuto wagira ki wakabona so timanza ngo gendo zike kiniki usike n'ikindi wasike bihimba green zo ziteke ki ziteke boiro okay ko kuziteka boiro camanza ngo ekiri se kirimo kifutambura mu gashejo muza kukibona muri mbiyimbe abiyimbe bwakora ki umukaga nyama kuwateka reno hindere kirizo kifunere nkabandi kaje Dr. Tina abantu abarkwetenge kishaje cyo rukorengaho ukashanga umuntu aryaho ayomera tuyirata kubona kashaje kutwarira hamwe abwembere yatwire mwe hata nakigwa hakuri somaso mukabatire kigombe cyenyama umutwe guryo muka hata nagishitire habwe nje takugiriye kishaje cyo cyumuturana munjangu nanye ntunge nanye nkakitunge kibuza kirungu hina rkwetenge kishaje cyo rukorengaho yakishitira akakiriye wabare munonge kibuze icyo ninza kutambura n'ikushobora ebikabiri bishaje bitwine okay twine bishaje ebiri solid ningaje bikweta saturated fats twine nebishaje bya oil okay muri ebyo harimo bitukwiha ningaje unsaturated ayo bitukwiha niyo bitukwiha bihingo ningashi hamwe na no mugenyaje okay ikikweta omega 3 omega 6 hamwe na omega 9 okay so ebishaje ebyo nibirungi munonga ahamagara buri umwe nabyetenga okay oba utwiro ine bishaje bicyaba kugira ngo ebishaje tukugira ngo nkakibuze cywabuza ngo umuntu naye n'ekipimo echa twira takurya kishaje so ata ine kipimo cya ine kurya kugira ngo akore iki
nakigwiro kandi ekyo kyo mbwenu twine eki tukweta recommended dietary intake ningashi ekishaju ky'omuntu ashemereire kuba narya buri izooba obwingi bw'ekishaju okay omuri ebyo tubwisiremu ebishaju by'ebikeeyo birebe nagambira okay ebishaju na munonga ebitukuba nitwenda omu magara gaitu aga nanga ebituyamba n'omuntu w'okushanga ngu waruga omu izooba riza kandi ngu nohiri narya ekishaju ky'enyama okay kyaza omunanka omunju kandi kitambura kiri nk'amaizi n'esohaani y'okuriraho tokakirya kikwatiine konka kyahika kuri omushaga ahakugira ngu hati kishuba kija kikora ki kikwatana nk'oku kukishanga aha sohaani orikuza kugyoza aha mwebazi okay so kukikwatana kikureetera ebizibu omushaga etatambura gye konka twine ebishaju ebindi byakubaasa kuyamba kukora ki kuyamba kwihamu ekyo ekishaju nangwa kireetera kyayaga kyatambura kyayaga kandi biine n'emigasho ebindi nk'oku na munonga aha baana kushanga obwonko bukura gye obwonko n'omuntu naateekateeka gye nakora gye emirimo yeeye aine amagezi ebyo tukweta omega 3 ebya omega 3 nitukira omu byenyanja omu Uganda yitu egi nebitukweta sardines hamwe nangwa ezitukweta hamwe n'enjuma ezitukweta flax seeds so ezo enjuma ezo nizituyamba kugira ngu ziteeke ekiriisa so egyo recommended dietary intake tugira ngu neya buri izooba hari izooba eryo washanga ngu manya ngu ekishaju ninyenda kingi omuntu yaba ashazire weight ningashi ari mukye munonga kandi kikwetaaga kukishaju ngu akore ki ngu arugyeyo nitwetaaga ebyokurya haza tukurabira omu byokurya bikureeta amaani ebyokurya ebikwombeka omubiri kandi omuri ebyo twine ebyokurya bikurinda omubiri kugira ngu omubiri gwakura haza gwahika aha level weight ningashi aha weight tukweta normal weight ningashi normal BMI body mass index kandi tutarabire mu kurya ebishaju bingi hati nanyenda ngu tureebe hati nyowe obundi tinarinda ngu oze kunshomesa nyowe nashanga garo narire buri kye nashanga buri kimwe nakwataho hati harimu kabiki aku nakubaasa kutunga amagara gangye naheza kurya ebyo by'efakarimbayo na mukono gumwe wari munonga ekibuuzo ekyo ekyokubanza hariho endwire ezitukweta ezikureetwa ebyokurya emiriire mibi emize mibi omu kurya okay so twine omuri ezo endwire twine endwire nka shukaari aho na pressure nangwa nayo nebaasa kureetwa okurya kubi okay and kanka ekyokureeberaho kwangire nk'omunohire egi eizooba gangire ngu twatandika nohire izana 25 omwe nibatandika n'akasiki ka 24 atandikira 24 nakyera omukajeje narya akatogo k'ebyenda haza narya esohaani yijwire nantiineho nangwa emboga noshwa omu musiri zitakezire nangwa bamwe tibiine n'akasiri ak'emboga so takazibona so yarya akatogo keye k'ebitookye nangwa yadamu n'emondi yadamu naki ataho n'ebikopo bibiri byokushera butiire omushaija yashuba yagenda nangwa tiyarinda na kyamishana yagireyo yatunyamatwokize yatushanga aha muhanda yashanga ainemu of course omuntu nabiikira akasente ke nakiine n'omukantu zikarangaho hagati yaho n'omukantu zikaranga bashara embuzi yoona shaaha yetiireyo obunyama bwe yaana obusito 5 yaana 3 aburi kyamishana ngu ninteekwa nanye ndye nk'abandi enyama amwe kandi ndeeba kare omuntu ataha esohaani agyetooroza enyama ngu nohire hati aine akaihuro k'oburo kashitami aho we yatagyetooriize enyama tekakora ki nohire naatagibara aha mwebazo oshange omuntu ogwo aine ekindi ekiyatayo oshange omuntu yaza omu ky'okutanaka oshange omuntu yirukana oshange omuntu niwe omwe ahamu naashaba obuyambi mu bantu mwe kanabura n'akatambura n'endaka eyijwire okay so nikyo kinagambira ngu tugenda ntweta aba doctors case embazi tugitaho twamahanga abantu abo tebakabura n'obu wakumushobora nagira ngu aha omushahara mazire omwaka ninkorera nohiri niza kungambira kurya gye ningaki okay so omuri ekyo ngira ngu murekye turye ebyokurya nka buriijo ntugira ngu omu izooba omuntu orye kashatu okay
hariho na 2 additional snacks ezitukugambaho haza ezo nazo kugira ngu zicomplimenting ningashi zongere aha bwingi bw'ekiriisa kugira ngu omuntu okoregye kandi oraba omu izooba kurungi. Ebyo tugira ngu wakyera omu kasheshe okanywa chai yawe n'ekikopo kyawe ky'obushera okariiraho ihuri ryawe otungire enkoko ningashi omwe naasa kushanga omuntu yarya akatogo keeye haza akatogo keeye teekaho akatogo k'okurya k'ebyenda nakyo kiijwire yakwata akatogo yakabaransinga yataho greens yataho yakariiraho ebinyobwa ningashi nawe yakuba birya ebyenda nga bikye akatookye kakye haza egyo sowaani egyo ebyo bika bishatu niyo tukweta balanced diet. So wagiria omu kasheshe nangwa wayeza kugirya nitugira ngu reka tukore exercise. Exercise obwire obwingi abantu bagira ngu n'okuza omu gym mwana okwiruka akashozi abakaba bari n'okwiruka ak'enshozi na kisoro tomukikono tomukiguru okoreki so exercise tiine ebika bishatu so omuri egi nitwerangira abantu mukore exercise. Kukora exercise ez'endwara ezinaningamba tizikuza kukora ki oba wazetangira ningashi noba wayambaho kugira ngu otakazibona. So omu exercise tuza kukora hariho okutambura n'ekigyendero kuriko brisk walking. Omuntu wajangira omuntu natambuka natambura aineho pace yakutamburaho ningashi atambura aha bwira hiine ekyayerukire mukaroho kushanga natambura atabifiireho otimwe so egyo entambura turi nungi. So waheza kurya kyamanyiza ngu omubiri wagaha amaani so aga amaani oine gakozesa nogakozesa omu ningyeri ki omu kukora exercise munohire egi n'okutakweshongora akaguru ky'omu kyakyo teera ekitagura omuntu Ruhanga nawe akamanya ngu omuntu yakwistyamirwa omwaka kibanza yaneetahamu waheza kurya emmere yawe ogyenda ogota gukotariire wagukotariire nogwa ahansi koma kikweta koma ningashi hypoglycemia. So waza nohire ogurukye omuguru kyokwe watutuka so omu kututuka kwena kimanyiisa ngu wakora exercise haza omubiri gwawe waguyamba wagucendereza aha shukaari twaza kurwara shukaari twaruga omu nohire. Twerinde kurya munonga na munonga enyama wagirya izooba wagiryamu kabiri omu wiiki egi yanohire tikikureeta kabi ningashi nikiba kiri kirungi kikuyamba nikikuheera amagara gawe kikurinda endwara. Hariho abantu hati omu bwire obu barahakye kufuna shukaari naburaho kakye munonga akabona ki akafuna shukaari. So kandi waza omu nohiri ezi nizo tukweta triggers ezi okarya kubi okenda ngu iwe enyama obe niyo babanza kwiburira obe niyo warya bingi obe niwe warya haza otakora exercise kyamanyiisa ngu waza kurwara ki shukaari ahakuba iwe akabona oburaho kakye munonga nikutandikira omu Christmas aho okurira tukweta pre-diabetes. So noza kurwara shukaari aba baine pre-hypertensive bakuhendera pressure yawe ikoze ki etembere haza twakurwa omu nohire abandi baza kukora iwe orimu noza omu irwaro kushoboza ezindi ngo mwaka gutandikira omukomo ka wine na ka waragi byezera mukahi mbakira kutugira ngu koko uhurira enda yijira warya bingi ngu watayo ka waragi ninga ka wine nikabishara oshaya atakarire iwe ba nutritionist sako numuka recommendinga webare munonga ninza kugamba aha kintu kya wine na waragi ekyokubanza wine n'ekintu tikibe munonga kandi kiine n'ebirungi byakyo. Wine ni antioxidants ez'okushanga ngu niziyamba omubiri zikurinda obutarwara zirangwa nizibaasa kurwanisa omwika mubi okuba guri omu misiri. So egyo ni wine kwonka nayo eine ebibi byayo waginywa omu bwingi nekureetera ebizibu. Then ka waragi kayakuba agamba mwagenda na ka sanitizer tusambire omu covid ogoti nkabugambo ka waragi aka ekyokubanza ekikuba ntwetantara n'obukoko okuba buri omunda nangwa harimu n'enjoka za tapeworms nakyo zikureeta omubiri ijure haza ngu aka nikakiro k'enjoka n'omuntu wakatayo of course nomara nikosya nikiita
aho kuba noreba na corona wogi no mu ngaro hataho sanitizer ninga waragiyawe corona nokora ki nogita so kabarajya hakatina tinkagize ngo nikabi kunka nako nikasa kuyamba kugira ngo washwe gacenkiri ngaka akafundikizo kuyamba kugira ngo bwa bukoko bukore ki bufe buninga bucendero mu nga busindi bagenda kusinda aho tukazinda ne bufe aho wabwire ngo kusinda ngo utagize utabwire so bafa ushange umuntu ahaterera kunka cyamani tubaye nangize zo kugira ngo wagire bizibu nkebyo uzomurwa ruze kure mushaho je doctors case tukurere ubundi tukahabure gambere cyo rakore ninjira ngo mwene mwahurira bwo kuba ruyarakira kantu kacira kutugenda nabante myaka mbara kugire bagumwa mu mwasigara bitabo kugira ngo bondi warireryo konka umukugombe kwatene byendia Davis Ankunda ukorwa Doctors Case Medical zo muri Rukonjeri niko yatushoborera tiyo nyesga nkine cyangwa cyo wapikingamo kandi mbajangwe kigambo kimwenci mara umunyabwenge badobuda kikantukoresa buce inamatsiko ngwiyo wacihangusya wamanyaho shemeye kuba nokoma undo kwatene byendia na exercises zitakwebere nabandi cyo butungi charity wabana kusiyo program yeji eyebyamagara